Dragi đaci prvaci, ovo je čas bosanskog jezika. Nadam se da ste spremni i da čas može da počne. Za današnji čas bit će vam potrebno knjiga, sveska, pribor za pisanje. Pažljivo slušajte. Bolesno zeče. Igralo se zeče cijelog dana i u igri smočilo 4 tabana. Kad se kući vrati, zečica mu reče: bolesno si strašno, zečence nestašno. Odgovori na pitanja. Ako ste pažljivo slušali tekst, neće vam biti problem. Ko se igrao cijelog dana? Šta se desilo u igri? Šta mu je rekla zečica? Očekivani odgovori. Ko se igrao cijelog dana? Cijelog dana se igralo zeče. Šta se desilo u igri? U igri je zeče smočilo 4 tabana. Šta mu je rekla zečica? Da je zeče bolesno i nestašno. Na linijama napiši odgovarajuće riječi koji se nalaze u plavom kružiću. Čašu, čarape, balon, brod, bubamara, čestitku. Odgovor bi glasio: sipao sam vodu u čašu. Obula sam šarene čarape. Bilalu je odletio balon. Brod je plovio morem. Bubamara je sletjela na list. Poslao sam čestitku drugu za rođendan. Šta pišemo velikim, a šta malim slovom? Otvorite vaše sveske i pišite. Belma, bisa, balon, pinela, bombon, boca, bistrica, biber. U redu gdje je veliko slovo pisat ćemo velikim početnim slovom. Pišite belma, bisa, binela, bistrica. Malim slovom pišemo balon, bombon, boca, biber. Zagonetka. Ako odgovorite tačno na zagonetku, otkrićete koje slovo danas učimo. Umjesto lišća, on iglice ima. Zeleni se i kad je zima. Šta je to? Bor. B. Bubamara. B. Balon. Dakle, danas učimo veliko i malo pisano slovo B. Otvorite vaše sveske, obratite pažnju, pratite strelice i uredno pišite. Hajde da čitamo i pišemo. Bosna je lijepa,
Bisa je bila na obali Bosne. Hajde još jednom. Bosna je lijepa, bisa je bila na obali Bosne. Domaći zadatak. Napisati u svesku rečenice pisanim slovima. Napisati nekoliko puta učeno slovo. Hvala na pažnji, dragi đaci. Vidimo se na narednom času.